Sorchlach fad a siúd agus anna háchtach in san éana cosanta dubh Loch Cliath. An son in ecile siúd ha Dóna Levy. Levy is stig níor immer sé an cléan Tráchtaireacht a chun sé stach mar anadí agus gág sé rion ar an fern mar sé tos nuúneomh. Dorna Páirc, Mark Sweeney agus Dara Power, Sorchlach ag Dara Power an Tráchtaireacht agus an son fiochan dearna tosathe. So Darach McBride, héana dós goráilta go siúd a gcuinge uafála, Micheál Murphy agus Luke McDwyer taobh le siúd. Bósan san tosathe an son Selina Lán tosig ha Billy Ryan, Alex O'Neill ha take stach an jobh chomá agus Liam Murphy príomhnéascar na fórna cábh iver 50. Bhíoch míid níos ar fern Loch Garman, James Lawler sa chúl. Cúlbára anna bheith siúd agus tá sé gimmert leis an fern seintre chomá mar an dara cúlbára go son. Cian Malloy, Sam Audsley agus Joe Conroy an son Selina Lán chúl. Cian Malloy bhí sé a gimmert mar lechúlí lár don fern manúr in ora agus tá sé gimmert an jobh leis an féifehes. David Codd, Niall Murphy agus Jimmy Keogh an son Selina lechúl. Os a chóir siúd ha Conor Mahoney ha gimmert le fern seinseir Loch Garman agus chomála siúd ha Josh Shield taobh leis agus beim le súla carnrathe ón dá fearr Lorna Páirc. Lína le hosig an son Luke Kavanagh, Conal Clancy agus Richie Lawler. Conal Clancy agus Richie Lawler imríonn vertical le fern seinseir Loch Garman agus Lawler bhí sé mar chaptéin ar fern manúr Loch Garman in ora. So mi de súla anna haspántas uig siúd chomá. Selina Lán hosig an son Sean O'Connor fearr a anna bhar agus anabta scoráil, Ross Banville, captain na fórna, is stig os cór béil an chúl, fearr anna háchtach don na chlub, agus beis anna háchtach don na chaundéin jobh chomá, agus taobh le siúd an son James Byrne, agus beim de siúd le taspántas má uhas an ar fád an jobh, agus míid an sa, agus míid réig chun tús a chur le cléthe Leathcheannais Laighean an sa Páirc i Chuilín. Well, anna fórna garí réig chun tos nú, anna sé de taobh suas mar an Páirc, for an Loch Cliath ar an taobh cléan sa, agus iad a tógant seansan na scórála, for an Loch Garman hawl, agus iad a Corcríoch leis an taobh suas, an réitóir mo Lorna Páirc, agus a sé siúd, garí réig chun tús a chur leis an cléach chomá, agus captain Loch Garman, Ross Banville, tag a hawl chomá le Liam Murphy an son, agus iad dolisteach gur cábh na pingin leis an réitóir, agus pictúr dearnach an son ribh chuir míid tús le cuasaí. Han fórna fós taobh suas ach is tócha Loch Cliath ha seans níos fearracha an jobh. Han bantáiste acu gur imríadar cléthe ceathrú ceannis an Tráchtaireacht a gcuinge uafála agus thosníadar an a láidir sa chléthe son. Agus chríochníadar an a láidir agus is léir bhfuil cúpla airthe identicar an fern. Tá cúpla imreoir take isteach agus tá cúpla airthe identica ha Bert anadí take isteach. Tá Ionad Heather bog siirde iver cethair, tá Dóna Levy take isteach ar an Páirc agus chomála sin tá Alex O'Neill a tosnú mar iver cethair déag. Now, níor dhéimar O'Neill an Tráchtaireacht agus be sé saimúla feiscin cén sais rion a thága sé siúdar cléithe an lein jobh. Ach ribh ana míid éonra deile tá nuamad ciúnas chun a bheith going an sa in gur Páirc túhí a fuair bás inné agus ba Páirc bail má den club an sa agus bhí sé bantoch le board Loch Cliath agus ar dhéiste ag raibh anam siúd. Agus ar an na bhíon tos na hen sa I Páirc i Chuilín.
Well, Chuilín inis ha míad réig chun tús a chur an sála cuasaí. Han na fórna inis a tógan suas a nátainna ar an Páirc, ha Loch Cliath immert ó chléige deis agus Loch Garman ó dheis go clé. Cábh na pingana buata ag Loch Garman agus beag Cormac Guithe cos an sa Ceatharlach. Cén áfal goich láidir séide beag éfocht éigeant go an cléthe agus be sé múl a dheiscin cén sas éfocht an son a bheith ann. sé réitóir an Leathcheannais Seán Clear agus é siúd a gairí réig chun tús a chur le cuasaí ansá. Tá sé a bheithhar slitar is cosúil agus há cúil bara Loch Cliath an ceanna bhóla sios chuige. Nu ní lainge chun slitar hart agus é lura ceann ach an baseball throw cataisteach an sonnig den éigent agus an slitar níis ag Seán Clear agus mí réigeantach an tús chur leis an cléthe. An slitar cataisteach an sa agus tús curtha going leis an immert. Ciad Shelf Líród ag Darach McBride sa fósig Loch Cliath. Líród des Clíhánach seolta isteach cos an bhá dentach ní má galóir. Inis há seansig Billy Ryan Shelf Líród a cháil ach bert chos an tóir dúna síos ar siúd inis ach Billy Ryan fós an áróg le sé amachú. Is cosúil nach dhéannig inis agus na himróí ar fad a bailú isteach agus sé díormid cio hagan amach leis. Cio inis agus siad a gobar tríd na línta. Loch Garman is tacht amach leis. Góling mór búlta an son agus Chuilíche bhí ann dar le Seán Clear ach há Joe Conroy síntar an talamh treis an buile mór mailteach an son agus há Darach McBride a dtíar aíon a chágant ar tús an cléthe agus is dolisteach cruig ach puck sé amach a bheith ann inis do Loch Garman agus há Banville a tacht tíorchan a thógant. Agus é á thógant níos fuideach an ceang ó nátain ar tharla an Chuilíche há sé thógant sa ó idir an rá lína 65 gardúing ar an Cléánan sa agus é garí réig leis seo thógant inis. Banville lena ciad iirecht é bult ard ge ach an cúla búlta ge é titim níos isteach an béal an chúl hána himróí ar fadidir a tacht a dír ar bhfuil seans a gaine a gháil is cosúil gur na cosantóirí a haga goach leis. Agus é sáte inis thós a chuinge agus clibert tos na hail. Loch Cliath tacht amach ach puck chuig bhéidir seaca bheith ann ar deireadh hir agus brú maith an son denta ag cosantóirí Loch Cliath. Níor dhearg le Loch Garman an Shelf Valú agus seans eile inis ag Banville. Ciad scóir den Leathcheannais a chlárú do Loch Garman. Agus an seans seo níos fosan an ceann dearnach óg sé a chá imróir inis ar an Cléán a ruch híos fuam ní féidir le bheith éiscint ar bhór scáilán a chá lechúlí don líbhí treis ruch dhéine dorás Banville ach níor éon chringe sa bant leis an iirecht son agus an ciad ceann inis cur ar chlé agus ar fóríl ag Loch Garman. Nád a nád fós ar an chlár scór. Puck amach le Loch Cliath. Agus an ceann son luas go ard ach brú ar siúd. Slitar seolta isteach cosantóirí Loch Garman de déna go maith. Decrochtaí ag na fórna an slitar Valú agus clibert eile tosnathe hail. Séisir 7-8 nimróir stig ní éiríonn le aine Valú. Seo chuing Loch Cliath ar nún si. Iad a glúiseacht inis tríd na lábha O'Donnell. Agus é géalú an cosantóir an son a brise an gramú. Seansa go O'Donnell é a luas go thar an ggóling ach ceann ísil seolta isteach. Chofada le Alex O'Neill. O'Neill denna iirecht é sin amachú ach an cosantóir á bhrú thar an taobh lína ar thar an lína deirg ar deireadh hir agus puck chuig bhéidir seaca a bheith ann de Loch Cliath. Well, Liam Murphy a tacht tíorchan a thógant fear a scóráil chuig fointe an lá déirnach a gcuinge uafála héana chuig go leiscéil agus tá spántas an a bheith chuig siúd an lá déirnach. Tá sé tíormú an slitar leis den toile chun seans níos fearr thart a hain an ceannsá a heola crying agus seans inis ag Murphy ciad scóir den Leathcheannais a chlárú. Well, ní seo thógan fós tá scoil cóirlais á chur ar James Lawler stigin béal a chúl má sé sínta ar an talamh agus súla going nach tú róghana an son is cosúil gur ach lúin nuair d éigentá a gceist a cha sé ar neis ar chosa agus is maithé sin éiscint a gcónaí
Níor bhaile aon ar na chúlbar a chailún cholóchsá in éon cluiche. Nu in éon cluiche in éair agéin am in éon cluiche. Seo chuing Murphy. Drobh bhuile an son bhfuil se le buna chamána agus é bailthe stig ag James Lawler I mar a bheithas a ríist. A dírin countá glanach dacrochtaí go siúd é sinna dhéanamh. Murphy inis a tachta dír a ríist ar tréiste an ciad foca bhuachant. A lurg pís a spáis ag eilúan a chéile Cormac agus a goscail chlár scór an son de Loch Garman. Scór amháin inis ag Loch Garman, scór amháin de Araspar idir na fórna. Lawler leis an puck amach. Ceann mór fada síos na Páirc bhfuilteige. Ceann mailteach síos na Páirc. Ar náda le berteach trúach an náda leis an costantóir an son go húdarásach. Líró das seolta isteach ach ní Éiríonn le Billy Ryan ag raimú ciadúr. Loch Garman inis a tacht agus iad a tach go má tríd an lár. Anna obair tríd na lábh a dhéanamhcág. Seans inis ag an fear lár Páirc scórach lárú agus an count son seolta craing ag siúd. Agus an na fear anna de Loch Garman anna hásta leis an íireacht son agus am héin chomá. Héna inis sean scór. Pocanna Éirice, titim fada. Clibbert ella tosnú an Cleahan in Ackling. Éiríonn le Dara Power a seo valú. Power. Dira éilú ach ní Éiríonn leis. Ach Éirice seo chuing Sweeney. Agus Sweeney dul istachan písa istachan falla an son os a chóir agus Niall Murphy a tacht amach leis. Líró glant amach agus líró Cleahan chustach. A Megan Lewis an isis James Byrne chun buchant ar chéile Cormac. Pís a cosint bha dhéanamh ag Loch Garman stig agus dacrochtaí ag Byrne seo valú. Agus an ansaí stoppa agus puck amach ar deire anna obair an son. Ian O'Hare stolam bhí stig nó Tommy Canaan chur stop leis sin. Anna fís cosint ar fad agus puck amach. Gibbons a tachtáil chun é bhula. 3 scór aimse aige an lá déirnach ó Pocanna Éirice ach ní dócha go scóráil sé an countá agus é a bhd leistig dá Laighean. É seolta seach sa chuing aige. Agus na himráirí pléas gamach leis Loch Garman. Na fiocht níos fear go dtí seo am thuairm héin. Fós Loch Garman dír ansaí a thosnú. Ach an líróid a breise síos. Agus Clibbert tosnathe. Agus seo chuing Micheál Murphy a teacht amach leis. Murphy foioi bhrú, Murphy leis an pass lábha, ach cos céimar a tógar deire dar leis an clear réitor agus puck amach a bheith gabhain I bhábhar Loch Garman. Bhil sé Josh Shiel a seasamh an countsa. Agus Cairn glúiseacht a stig a dhéanamh na fórna. Ach a fear breise an imar tú Loch Garman cosúil Kevin Burke gan aine a bharcáil stig. Mar cosantóir le cos is cosúil. Seo chuing Burke. Pass das seolta síos an Éireoig le Power é amachú ní dhéana agus Darch McBride a hán. Ach McBride inis agus cúpla duine os a chóir siúd. Líró das aní a seolta isteach ó fad le Ryan agus cúla reinting a beidir ach ní Éiríonn leis dul mór heimpléir chéile Cormac agus ní Éiríonn leis scóra aimsúach an irid. Glúiseacht an a bhá Loch Garman ach drochríoch ar deire hir agus sin an ciad ceann chu ar fóríil inis ag Loch Garman. Anna fast isteach a bhí ann ach bhí an dacrochtaí an son sa chríoch agus bhí brústócha an cosantóir. An náda an son le Kevin Burke agus a siúd á scóba amach. Loch Garman agus in Donal Levy. Isteachtaí Billy Ryan, browsach ceart go dtí seo agus an cosantóir trais titim ar a hún inis seans ag Ryan a heola trasna béal a chúl. Murphy inis. The dír éilú ó hrúr Éiríonn leis an cumána luasca Haran Goling Clay, agus Haran Trasnan ar deire here. Cháfhaint inis a gehéin ag Liam Murphy, cháfhaint ag Loch Garman. Well, annach lúiseacht a bhí ann. Pass das, cliste an son trasna béal a chúl, díochsteach sa lábh agus díoch Haran Trasnan. Lawler, puck amach, titim an son ar an lína le chúl. Seans ag Loch Garman a lína le chúl Loch Garman déna anna bhá go dtí seo agus ceann eile bailithe cá. Gibbons inis leis an Brownton is mór mailteach síos na Páirce. An náda le Darach McBride agus é siúd a trabhach an ceing ach Éiríonn leis an slitar a bhula siar deir hir agus anna fís a skill denta an son ag Power. Agus an pass tug a chofada le cosantóir ar deir hir
An son agus an sliotar treis titim as a lámh agus inis Loch Garman ar ansaí. Seo chun Loch Garman ach botún an son dinte ag Seán O'Connor. Loch Cliath neart Aumacha an count son a bhóla agus Lívia heola isteach fada. Cos an tóir a crocha dá air stig. Tá Billy Ryan tarnga chun talún, nó treis titim chun talún. Is cumar deir here mar deir Seán Cliath go Calíise bhí ann. Agus seans eile ag Liam Murphy scór eile chlárúnis do bhal Loch Cliath. Agus an cumán á hirmú ige. Níl cumar ró dhechar an Poc Saor seo, tá sé díorchó scór an cúil. Ní ceapag amach. Agus minic gur chur an Tráchtaireacht an Malacht ar fear bhí tógan Poc Saor, so ní mi déanra fós. Murphy leis níoracht, agus Murphy díorch ar an spotta dómh 3 fointe ag gadí seo, agus Loch Cliath 2 fointeach an ceann. Well, Carn Glúiseach a tarlú fuam, ha Dír McKeough tacht amach a lurg Poc Saor, agus ní lainge a bharcáil. Ja, agus é bertha ige, anna Glúiseach an son, ó fear an son Poc amach garad, agus Loch Garman inis, ar an sí, síl. A dír dul tras an na Páirc ach cos an tóirí a ghear amach. Seo chun Conor Mahoney. Mahoney trabhach an ceang, a losca leis an taobh clé, agus crying an son ó Conor Mahoney. Scór an a bhrá ag siúd. Glúiseacht an a bhrá Loch Garman, Poc amach, díorchasteach sa lámh, pass óán, Glúiseacht thar air agus scór an a bhrá. Loch Cliath. Deacrachtaí lámh seálacha. Agus an sliotar inis in achar ní na 5 mhéadar is dahad. Nead a míad fósca ag bhfuil an líród. Seo chuing Loch Cliath trá amach agus Endo Donald tarnga chun talún ar deir hir, Poc Saor isteach do Loch Cliath. Well, anna chosint an son ó Loch Cliath treis an scór a scuile isteach Ionad ar anna bhain sliotar san gháilt agus pléasca amach leis agus seans a ríiste inis Poc Saor eile hógant ach sala dóg for Ionad a cóirleis a chur ar imreoir Loch Garman hail ach níl marrán stop a chur leis an cléthe dar réitorn le neamh agus Gibbons a hógant seo. Buile mór mailteach búilte ag Eddie Gibbons, buile mailteach ach mí chraing ar deir hir agus ceann son curtha fóríl ag cúlbar of Loch Cliath, Eddie Gibbons chá ceann ar fóríl curtha a múarcha in Amláin. Seansan is ag lálar, ansaí a hosnú. Poc mór fada, titim ar na Páirc, Loch Cliath a ríist údarásach san éir gadí seo agus iad a Gannis ar an sliotar san éir ach drá fas agus é sin tug a hail cho fada le James Byrne. Loch Garman inis ar an sí agus pís a spás ar an Clíháin hail. Seansig David Codden counts á bhuachant, counts á bhóla agus denan sé an action godáing scór brá aimse ag an fear ón lína lechúil David Codd agus na fórna inis ar chó scór. Poc amach mór an son búilte Gibbons. Ach an áir de Loch Garman agus inis Loch Garman a tachní fiar isteach sa chléthe. Chá immert mbá denta an sonnacha agus seansan inisischa scór eile aimsiú. Poc Saor anna dhechar darlam hain, Banville a tacht tíorchan é hógant. Tá sé leistig dá lechain, leistig dá lína 5 mhéadar seasca hain. Ach tá Poc mór mailteach ag an fear seo agus címbid inis cad a thorlóig. Banville mí hásta leis an count son Iomaiste a chlosin tará nach raibh sé sásta ach an count son seolta ar dheis agus ar fóríl ach ba dhechar an Poc Saor chamathe. Gibbons, Poc amach. An drábhfuil a bheann, is drábhfuil a bheann agus é seo titim díorchasteach a lapa an fear an ansaí. Seansan is ag Loch Garman agus dúna isteach ar chúil ach flict an giad scocht denta ag Tommy Canaan an son. Anna chinú nach ar fad. Bechinnte gribh seans ar cúil an marach ar sin denta aige agus Loch Cliath inis ar an sí. Levy, dul tras an na Páirc. Power. Power inis Aumaige an count á bhóla ach an cos an tóir le cos a tacht tír an aerógló cos go chur ar an immert ní éirí dénig ar deire agus Loch Garman inis tacht amach leis. Seo chuing Luke Kavanagh agus Conal Clancy.
Clancy in Isher Roher, she is in Lena. Agus a reached flicked and Giedskoch. Liam Murphy in Count Son. Agus Loch Garman. Anna Cliath fad. Anna Click. Agus the bant Shelvely Road de Loch Garman. Agus the dear on see us now. Agus Puck Slasa in Isher going. Agus ha Luke Kavanagh Tráchtaireacht Chonevula. Anna Ramu Dente Kavanagh. Scholte Stachsel Limmister. Score and Son. Ach a reached. Han Cossentor breise. A denne Dimalt Kart. Ach Wagner yen but Endo O'Donnell Botún Donna and Son. I dear Flicky and of her air. Ach her Jerry here alien should lesh. Agus chance in Ishaka her score. Block Leathcheannais are now see. Agus Mark Sweeney of Ulla Ord. Will she crying. Neil she crying or Jerry here. Agus Count Ellicur Hamuig Block Leathcheannais. Will be Carn Almux boss again counts on a vola. Ach, near of near crying or Jerry here. A Nordle Bert. And Fair Brescia Frachlesh, Uxfevlesh, O'Donnell. Block Lear now see. Slither, Anias, Scholte, Stachenson, Dearchus Core, Liam Murphy, and Fair Count Turach, Brooks, Raume, Nier Sean Clear Dada, Neil Love Hus, Ux Nimmer to Dollarig, Loch Garman and Ish are now see. Ux the place Gamachlesh, Ach Dakrach the Egg, Dear McKeow Tach the Machlesh, Ach Bod Druch Alish and Sonny in Mihal Murphy are there here, August Druch Alish, Ux Shansonish, Egg, Banville, Bjarna, Naforna, or Loch Garman a her Hunkying than Kiador, Ux Bjarna de Fuinta a her Idher Naforna. Well, Banville v Anavli and her father get Lena Chumman, Shiel Muelur, or a voder, Nagnev Ena, Tree Hochjug, Tree Hainjug, and Lena, for Shalech Nehemmerha, Ach and Countson, Dolta Haran Trasnon, or Derry here, Honsha Macharish, better than Mach Hawkeye going and son now, Gavay Misha, Rockagadir, Horland son, Ach an Ardlesh and Brat Bon, August Score and son, Do Banville, Haw Score and Ishige, August Pocanna Bulta, Rovar, Darla Sean Clear and Ray Tor Agus Breise Ishka Fuevon and Ishagoing Agus Kishon more Miltoch Ishka or Hartamach and Da Earn Agus Breise call an Ishastocha. Well Hafir Chorak Treshava going Gadisha and Da Earn Anna Okroch Anna Chlehe in Fuenavona going Kupla Scorna Dasa Feka Gadisha going Nether on Egamin and Law before Sigyaira knew Gwil Overeen Fatias or Nafarna Anachud Slither Anachud Lirod Titum As Love and an Imrory Ach Istocha Jerem Rahin and Cleach and Kying Gosokoroy Gaching Shias Ax not our Logan size Rod Kena Ach ha Block Leah and Ochter Sanair Na Pocanna Amach O Hev Loch Garman or should the Breise Ax been a fair Breise Gonier and Breise August find it Shelvely Road and Schlee Son. Ach in Anyon Shin, Loch Garman Puintoch and Kying. August Gimmert Anava, August Banville Le Raw find to As Shin. August gone out and Puinta Untoch of Akamid O David Cod, nor Vugsha Sosna Páirc, Chon and Vaid Sonny Yenov, August Score Ella, I'm Shoe. August 3 find to Ha Egg, Banville Nigahia. Well, mar Dortmund is Tushka on a Canealacha absolutely gohaling a Craobh Iomána. Goharha Ilor Mina Nullig. Nilain Goyach Shada. Better go say size 4. Ach Shachas son Nilain Faring. Nilain Galamur Goyha. Agus an Liro de Glushach Gama. Agus Anachlehev in a Vonna going and so. Bark Netwatch Páirc Chuilín. Well, and Breise Ishka Hart, Agus Naforna reached Tráchtaireacht and Páirc. And Ceatharlach Lár Páirc, Reaganish, Chun, and Slither a Valú, Mas Federlo, Agus and Raytor, Sheda Adog, Agus Pocanna Bulta Nish. O Breise Stach, Agus Shoshansig Dara Power, As a Craobh Iomána Lár Bert, a Duna Shiasar, and Iroglish, score I'm Shoe, Ní Enig. Agus bhí sé lechuis agus níor bhfuil sé go maithe ach drá íireacht is tócha ach cos an fach chomá leis.
Pocanna Éirice, Loch Garman. Fada. Seolta an nuas agus an fear breise frach leis ach ní haintse cho fada leis. Loch Cliath. Peocha suas gadas ag Diarmid O'Keefe or go leisce ag Don Levy. Levy leis an iirecht. Levy á bhula go crying agus scór eile fuite ag fear a hosníon ins na cúlathe ar an dá orn in isis. Scór ag David Cotter taobh bháin iver cúig agus Levy ar an taobh eile iver seacht. So Cléhan Léin Jobh bíon an bhirt cosantóir ar an Cléán anna fáirteach in san ansaí agus scór bra feice an sonna going. Seo chuing Loch Garman a dtíar pléas go amach leis an slua mí hásta na éimreoirí fuaim a bhain mí hásta leis sin ach an líród fós an immert agus clear scuile leis. Seo chuing Burn. Burn a dtíar éalú. Bert trúr balúm ar haimpléir. Mahony. Á Luasca, Haran Goling, an aeróg le Mahony a bheith crying an posta an cúla búlta ríiste agus an count an a titim ó scór an fear stig seans an isis ar scór ag Loch Garman agus an action denta cá annach luiste trútha son agus Ciad scór an Léin Jobh aimse ag Sean O'Connor. Pocanna a titim, an nuas, an ord le Bert, Micheál Murphy in a mask. Ní éiríonn leis a bhalú faríir seo chuing Loch Garman agus suas leis an ceann agus é dtíar pás deas aimsiú isteach Banville mar sproch a stig nú James Byrne fiúán ach ní éiríonn leis sin a bhalú Loch Cliath ar an saí ach a ríist tá Loch Garman a díriú isteach Bert mór haimpla ar amháin ach an cumán caiilte ag Diarmid Ceó agus é just a preba mór haimpla na háte dtíar kick aimsiú seo chuing Power Dara Power dul isteach ach Bert a dúna isteach ar Tá sé brethir an leród beidir á rionró adags bhí seans an sonnige ach an airóig leis an slitter a cháilt amach ní énig ar dír ar deire hir agus poc séir branta ar Loch Garman ar deire hir agus Power a bant nómarcha as an leród an tamson agus seans inis ag Loch Garman únsaí hosnú dómh héin agus há David Codd á hógan seo. Codd a Croma Heron Council agus é búilte ige ach isteach an achran an son cosantóirí Loch Cliath a díriú mór haimpléir James Byrne agus Loch Cliath is ar an saí. Seo chuing McBride trasna na Páirc leis agus ach ríist Loch Garman a cosant anna bhags is a gobar inis tríd na láva. Peocha gadas an son ag Conor Mahony, Haran Ceann, Sean O'Connor, Lewis Lasrach fai siúd, seans an isise siúd ag ar scór, ach níl an scór aimse ag agus é sin seolta ar chléags ar fóríl ge siúd, trí iirecht an is curtha ar fóríl in omláin ag Loch Garman. Well, mail curtha an is ar cuasaí an sa, há cór á chur ar Don Levy. Levy a dhéimar go maith an lá déirnach a going uafáile an saithn chatte I muire I miora agus de dhéanamh sé a áit ar fuair an Léin Jobh tríd action agus an fear a thug slíad an Brian Sheehy a bhí tosnú an teacht chatte níl sé tosnú an Jobh fear eile bhí tosnú an teacht chatte de Loch Cliath náfuil tosnú ná Dara Purcell agus há Alex O'Neill takeisteach ina áit siúd agus stocha sé dechar de áit a chamád ar éon fearn cán dé há anna chórach gur áitna agus sin in slí go bceartta a bheith ach an fadóg séite ag an réitóir agus mín réigen is chun an Pocanna a thugad. Gibbons leis an Pocanna anna as díorchastachan well a preba de lapa an tosaí ach a preba róada agus Haran lína ach beag seans eile cáis agus Luke McDwyer a seasamh Haran Puck Slasa. Well, ha Endo O'Donnell ará Luke McDwyer bugach an ceing agus líród cliste chofadal le Dara Power. Power á scóba amach an is chofadal le McDwyer a ríist. Brewer McDwyer an aróig leis eluán a chéile Cormac. Bert a díriú isteach ar agus ní sé far amach an fear breise agus shelf líród a caiilte cá. Seo chuing Loch Garman, Banville a gimmert annachraing in is hir an salína lachúil fear bhí an animnathe chun tosnú os cór an cúil. Loch Cliath. Agus the díra ansaí a hosnú. Seo chuing Canaan, agus Ian O'Hare. Endo O'Donnell inis.
a dear an sliotar Craobh amach. Seo chuing siar cho fad le hair ar Donal Levy. Seolta isteach go maige. Murphy inis. A fiochan suas Amig Murphy tuairt faoin spruk ach ní hain sé fada galore inis agus Alex O'Neill le Laighean Gramúd an sliotar. Seans ar chúil inis ag Loch Garman ach cosint den géad scoch ar ríis denta ag Loch Garman agus puck cuigvedar seaca ar ríis de bheith ann. Annach luaiseocht ar ríist. Loch Garman có immert an a bháithe an líród á feasáil haimpel go craingeá ach ar deire hir. Norm go muile chutha ar an shot agus an ceanson búilte den cosantóir agus seans inis aá. A ríist tuairt fé scór le puck cuigvedar seaca. Well, fear céanna bhí sáte an action in san na tréimh sé imar déirnach son ná Liam Murphy há sé héanana tógant an puck sé ar inis agus é crom athir seo agus I búilte áirdige bhfuil an meisi crying der mar an chúil go bhfuil scór bra an son aimsethe ag Liam Murphy ceir scór na amláin ag siúd go dtí seo so gach scór seachas ceanháin aimse ag siúd dubh Loch Garman. Anis há Loch Garman réig chun an puck amach a thógant. Puck amach, seolta fada, mór mailteach síos na páirce, gaching an arda leis, an arda lo. Níl se bailthe gang a fós ach a bháin thar deire, Diarmaid Ceatharlach. Ceatharlach's bert á lorg siúd, Banville inis. Hail sa chuingeach cosan bhá denta ag O'Donnell. Loch Garman, deir pléas gamach leis. Puck séire, deire, anna chosan tar ríist ó Loch Garman. Agus siad a gimmert go maith go dtí seo. Na fórna ar chó scór ach cosint, is tócha cosint anna bhá dhéanamh ag an dáarn go dtí seo. Gibbons leis an puck séir. Puck mór a Gibbons. Búil sé ceansa anna ada. An sais líród gur mala cosantóirí. Agus na cosantóirí a fad a díriú isteach ar an sliotar. Ach ar deire hir Murphy leis an iireacht. Is Murphy leis an scór a goichan na súl leis an casta hair. An tras ná na siúd agus cúig scór go dtí seo aimse ag siúd. Well, há fearmathe síos carta díorchan leis. Ní féile mí eiscin go dtíorach cétha ann fáil láthair achos cosúil gur Billy Ryan a ann nó Alex O'Neill a ann. Alex O'Neill sínte agus fáilt an iscadríocht a beidir ón an feartha den van cór leis agus an arda ríist leis. Puck amach gard ag Loch Garman ach an ceansan tósta go mí chraing ach ar deire hir Irene lo an ceansan a gáilt. Seochain Ceatharlach. Ceatharlach gramú dent ar siúd agus cos céim deas ó Ceatharlach. Díorchaisteach an lapa Niall Murphy ach ní éis sé díorchaisteach na lapa mar hitse as a lapa agus Loch Garman is ar nún sí. Cos céim deas ó Páirc. Puck mór mailteach seolta ag Páirc. Cluicheannach agus há Micheál Murphy díor teachta díor an breise agus Irene leis an bhéid san i dhéanamh. Seo chuing Alex O'Neill. O'Neill a géilú. Bert a cumáid súil géir siú caiisiad an fear breise nó an fear séire aim siú. Ach ní bheith gá colla sin ar deir hir, tuis gur denna Calís. An son Luke Kavanagh bhí ceantachas agus seans eile ag Liam Murphy an ceantá Heola Harris agus bichéarc amach sé ar gaithúlacht leis an iireacht sa díochas cór an cúil. Well, há annach chud Pocanna Éirice á dart uathe ag Loch Garman. Go dtí seo, agus ní féile a bheith tart uat an méid san Pocanna Éirice má há néascra mar Murphy ar an taobh eile. Ní dhéanann sé mar an cíal. Seo chuing Murphy leis an iireacht agus Murphy leis an scór. Sé scór inis ag Murphy agus na fórna inis scartha le puinte amháin. Ceatharlach ar ríist anna eáilach a lorg na puck amach a taispáinte hain. A búil an ceanson síos an lína agus cosantóirí Loch Garman mar tacht isteach ar agus a gear an ceanson amach agus puck sleasa a bheith ann an son ar deire hir agus is Loch Garman a bheith á thógant.
New an Poc Éirice ann. Sé Gibbons á thógant agus an slitter ar her mú. Ag siúd dá bhrísin is Poc Éirice bheith ann. Dubh Loch Cliath agus na fórne níos scartha le pointe amháin agus é súil ansaí a thosnú hail. Ní mar an glúiseacht a tarlú os a chóir amach go dtí seo so bíon dul suas ard ceann mór mailteach a tuis an nuas ar an tosathe. Cosan tóir Loch Garman, Joe Conroy Tráchtaireacht. Seansig Loch Cliath a bhailú agus Denan. Denta agus Denta Gomacha. Seo chuing Loch Cliath agus Luke McDwyer. Ach anna písa gadíoch Denta ag cosan tóirí Loch Garman inis agus há Niall Murphy a pléas gamach leis an ceansa ach an nóra go bantas an liródige agus dí healamhú Denta ar siúd. Seansan isig Loch Cliath. Agus Mark Sweeney. Cho fada le power. Seolta isteach ach geartha amach ag an cosan tóir sin Niall Murphy Calís Denta ar siúd ar deir hir agus Poc Éirice amach a bheith ann. Well, annach chud I mróirí sínta go dtí seo sa chluiche Niall Murphy a thá sínta foioi láthair agus stocha a muilú síos an chluiche a chá cúlbáire Loch Garman James Lawler tacht amach an ceansa á bhula agus nadidir bhfuil sé in eil limistéir scórála cíimiad inis go garid. Well, hána himróí ar fad istigh ar imla cearnáige go léir bailthe isteach in sais nucleus amháin istigh an son. So achas cosúil gohfuil sé tuairt faoin spruc é héin ach tuit sé seo gard isteach béle chúl an náirde an son le Kevin Burke go húdarrásach a ríist an ceann an bailthe gomáige. Loch Cliath ar nón-sí. Agus siarló chofada le McBride. Levy. Cos céim ag siúd ach anna húling búilte ag Josh Shield ar siúd. Seochhaing Loch Cliath a ríist agus an ceann an seolta trasan na Páirc ach an cosan tóir amach an tosig ach an ceann na titim tríd. Billy Ryan inis agus an cosant anna bha a ríist Denta ag Loch Garman agus an únsí stoppa go maithacha. Ceonis gimmart anna bha go dtí seo. Seolta isteach fada. Loch Garman ar an únsí an éireagló scórach láú as an bhéad son. Denig agus denig go daing scór anna bhrá ag Sean O'Connor. Chá scór go dtí seo aige agus Anna Áth Cliath son agus gandát bhí sé ar Ireland's Fittest Family a héin so bhí cearc amach sé Áth Cliath agus chá scór brag a siúd. Liród inis ag Loch Cliath agus Darach McBride ach drá iirecht ó McBride. I mean, níor bh aine bharcáil ach an ceann casta ar chlé agus ar fóríla a siúd agus ní bheith sé sásta leis an ceann. Cúig níoracht curtha a mú ag Loch Cliath go dtí seo agus há Loch Garman dír tacht amach leis an slitter. Seo chuin Canaan. Canaan a dír éalú agus droch chinna Denta go siúd agus Poc Éirice búta ar deir ag Loch Cliath. Poc Éirice sais amadach agus seansan is ag Liam Murphy tacht amach agus a séú nó a seachtú scóran is a chlárú. As is a tart Brownton a siad a siúd. Well, ní hégur Poc Éirice first a hánach an éir tá sé ó Illingcéir. No, ní ceann sé ar nechar ar ceann first a seo an nechar. Ach a seansan is aige. Tuairt faoin spruc agus ní chuann sé isteach ná amach ar néascare Liam Power ar Liam Murphy agus seacht scór inis go dtí seo. agus ar chléthe a dhémart go dtí seo. Poc amach garid a ríist ceom ar spruc. Bhí cearcam go méid ar Loch Cliath beidir smaoinemh ar marceáil ar ceom ar tháina Pocanna amach a gléir dal chuige siúd. Ach, Poc Éirice tugtha uathe ag Loch Cliath inis agus há Luke Kavanagh a Seasamh Harris ach mulig siastar Ross Banville ha misise teachtíoch an council hogant agus muir farna má an son agus é turmún slitter chun an action a dhéanamh níos fosa gan dat.
ach now seo ceann anna eachar. Banville. Himpel 7-8 slot on cool. Counts on bull to Ord, ach níl sé crying. Prebe de love and Cosantora agus de chamán on cool bara. Shantanish eg Loch Garman, ach and counts on Sholta chlé agus foril ní chreiding Richie Lawler bhúlin counts on agus Craobh Iomána inis curtha mú ag Loch Garman godí seo. Cháfuinte scarút na fórna agus trochadónú with Catar and glug. Sarfach amach Gibbons. Etelt Ísler an Leród ach ní má galóir tar scoilte ballathe ag Loch Garman. Fearlar Páirc Tráchtaireacht tríd láder agus bulldozer mór dal tríd. Sias an lár agus hín sé Andrew Dunphy and son. Agus bhuaig sé siúd an puck séir deirtar. Now, Yarach Reintina gur a héana bhí a brúch an ceang charging. Yarach Reintina gur an Cosantóra and Calísh. So, dera here anyway is Ross Banville had hogan to puck séir. The Avrishan is Loch Garman a bhí cart in san Warzon agus chance. Ella ge score Ella her Clarn score agus 3 feinte de bhearna her idir na fórna. Banville gan Moran Stroer leis an count son agus é seolta crying her an trasnán ige Cera score ige siúd godí seo agus na fórna inis scartha le 2 feinte go leisceil. Well, sinné dera curtha leis an action and saw don chiad lech anna chiad lech amán a godí seo inis. Sin scoretha going balla Áth Cliath 8 pointe, Loch Garman 7 pointe, bígiling de Ceatharlach agus ná tégan Ionad. Murphy inis a tachta dír a rístar, treistáin ciad foc a bhuachant. A lurg piece of spáis, ag eluan a chéile Cormac, agus a goscail Clarn score an son de Loch Cliath. Score amháin inis tríd an lár. Anna ober tríd na lava Ionad cog. Chance inis ag an Fearlar Páirc, score a chlárú, agus an count on Sholta crying ag siúd. Agus an na fear anna de Loch Garman, chance ag Ryan a heola tras na béal an chúl. Murphy inis. The dír eluo hrúr, Irene leis an Comana Luasca, Haran Golan Clay, agus Haran Trasnán ar dera here. Seochuin Conor Mahoney. Mahoney Tráchtaireacht an ceang a Luasca leis an taobh Clay, agus crying an son o Conor Mahoney. Score on a brá ag siúd. Seochuin Conor Mahoney. Mahoney Tráchtaireacht an ceang a Luasca leis an taobh Clay, agus crying an son o Conor Mahoney. Score on a brá ag siúd. James Byrne. Loch Garman inis ar known see agus piece of spás ar an Cleahan Howell. Chance ag David Codden counts á bhuachant, the counts á bhula, agus denan sé an action godoing. An Drovhuile bheann, is Drovhuile bheann, agus é seo titim díochas a lapa an fear known see. Chance inis ag Loch Garman agus dúna stach ar chúlach flicked an giad scochtanta ag Tommy Canal. Trí hochjug gotí trí a héindiog am líana, for sé leach na himmertha, ach an counts on dulta Haran Trasnán ar dera here. Hon sé amach a ríist better than our power. Was sé Tráchtaireacht tríd an lár Bert a dúna siasar an Iróg leis score I'm shoe. Ní enig. Agus bhí sé ar lechuis agus níor bhfuil sé go sós godas ag Diarmid O'Keefe or go leisce ag Donal Levy. Levy leis an Iireacht. Levy á bhula go crying agus score eile fuite ag an Iróg le Mahoney bheith crying an posta an coola búlta ríiste agus an counts on a titim ó score an fear stig chance an isar score ag Loch Garman agus an action denta cá Piocha godas an son ag Conor Mahoney. Haran Cowan. Sean O'Connor, Lewis Lasser fai siúd, chance inis siúd ag ar score, ach níl an score aimse ag Murphy tuairt faoin spruc, ach ní hain sé fada galore inis, agus Alex O'Neill le Laighean Gramúd an Slitter. Chance ar chúl inis ag Loch Cliath, ach cosint den géad scoch a rís. Agus na cosantóirí fada díriú isteach ar an Slitter. Ach ar dera here, Murphy leis an Iireacht, Murphy leis an score, le goichan na Ní dhéanann sé mar an cíal. Seo chuing Murphy leis an Iireacht agus Murphy leis an score. Sé score inis ag Murphy. Gimmert anna bhagad ísio. Seolta isteach fada. Loch Garman ar known see. An Iróg lo score chlárú as an bhéad son. Denig agus denig godaing. Score anna bhrá ag first seo an éair. Ach a chance inis ige. Tuairt faoin spruc agus ní chuann sé isteach ná amach ar néscore Liam Power ar Liam Murphy. Ach níl sé crying. Prebe de love an Cosantóra agus de chamán an Coolbara. Chantanish ag Loch Garman ach an counts an Sholta ar chlé agus ar foril.
Banville gan Moran Stroer leis an ceann son agus é seolta crying her an trasnán
Well, on a foreigner Hernash and ish, fall to Rove Hernash. I got in a rig on Tús Cluiche and Ceatharlach, Leathcheannais, Iomána, Laighean, Borgash Energy, 5 August ha. Pointo on either in the foreigner. Sarchleha going Gadisha, August me the soul, the sword Ceatharlach, August Slitter Cottage again Raitor, August Tús Cluiche and Ceatharlach. Shoching Loch Garman. August Endo O'Donnell, Loch Garman, Laighean Mark All, Luke McDwyer. McDwyer Lewis Lasser Chway McDwyer said Duna Shachrachul. Shansanishik Dark McBride said Trout Treen Lord. Tort Fine Spruck. Ach Savald and Gid Skoch Stig. Eg James Lawler Stig. Anna Havalt. Ach Shansaristik Loch Garman. And Slitter Costa Tresson and Cool. Loch Garman a place Gamachlish. And I rog Loya Galt. Titan Das Nalava. Ag Shansaristik Loch Garman. Billy Ryan. A Duna Stach. Shell of Kyle to get. Loch Garman attacked the Machlish and Ish. Cod. Harrichown, agus Shansaristic Loch Garman. Dara Power. Power, a Gaelu, agus Mark Sweeney in ish. A Vula Shaw, ach Neil Comarovaher, agus a Stig, Egan Cosson Tor. Loch Garman in ish, a Tacht, agus a place Gamach, Lish and Slitter. Agus a Gobber treating the lava. Jeremy Kyo. Good D. Sweeney. Agus Sweeney, Chofadla Banville. Lenahev Clay, Aaron Ruch. Ach, Clay, agus 4 Eel. Cúgíireacht nish, Curher 4 Eel, eg Loch Garman Gadisha, Cúgíireacht Curher 4 Eel, eg Loch Garman Gadisha, agus idir choscór ó hef 4 Eel, ó hef Shachi, ach Shachuing nish, Loch Garman, McDwyer, Darach McBride, Dúna Stachrachul, Cosson Tor, Tachtamach and Bullish, Tort Fwe Chul, ach a Risht, Savalt, Dengiad Skoch, James Lawler, agus a Dul Haran Trasnan or Derry here, Anna Ober nish of Loch Garman. Agus the Lord Cool chun Tús Cluiche and Ceatharlach. Well, Yaimse sé cool and Tráchtaireacht McBride. Yaimse Hena Doan Lord and Dershacht and Chata. Agus a Dira Invade Kenny and a Vignova Stocha. Ach and Pocanna. Agus Poxair Derry here buata. Agus Gibbons Tráchtaireacht and Evola. Gibbons. Termoon Slitter Mars Ganach. Rod Nua is doch agus mi de Gimmerton Mainson Amont. Sna Canealach ag Yairig. Ní seo Níl sé Green ver mar a bhíon de Ganach agus mi de Gimmert an comórta seo sa saora. Bhí sé le tosnú I mi bealtainna ach sé tosnú inis I mi na nolog ach sé gach peoch chomá an sa agus mi de chréile beo. Seo chuing Murphy, Plas Clista, ach Niro Clista, Tresson Cool, Shansaristic Loch Garman, and none of the Inish, Lenachia the Irecht and Leon Yov, Shine Kevin Desmond, Honish Stach and Law Dernach, Forshay Couple score, Agus Honish Stach and Yov, Agus a Head score, I'm Shane Yovige. Tús Mad of Loch Garman, Ish Ceatharlach, Agus 3 Fighter Diviarna, either in a forna. Lawler Lish and Pocanna, Count Father Bultige, Piece of Sposs, I'm Shage, an Ordle Bertach, Endo O'Donnell, Gama in a Champor, the Balloon Council. Dara Power, Sheer Lesh, Nart Spásach, Rochas, Spás agus Awamag Sadira, Dul Treaton Cramu and Town Son, a Jenna Corsi Decker Hennig, Loch Garman, Agus Cush came Das, Ach Taring Ishias, Dara, Poxair Shach, or Poxair the Loch Garman Vegaun, Agus, so V Jackrachtig Loch Garman, and counts on the Hall Tomach, as an Lina Lachul, Ach Yen Loch Garman and Kalish Derry here. Ag Shansanish Egg Gibbons score Ella I'm Shoe Ag Bjarna de Carafuinta her either in a forna. Well Gibbons inish Lorna Parka Chapa Gamach Liam Murphy Olte Vola Aha Cool Bora Loch Garman Dear Chomala Shoot I have Pocanna Éirice Go her and the King of Father Mach Gibbons Avola Agus a Vola crying, Gibbons and son. Then he had scored in Lane Yov. Agus Anna Foxair the Loch Garman. Cara Fine to the Viarna either in a foreign and ish. James Lawler, Farah Mach. The dear Shelvin Roda, Hart on Erin Hain. Count Moore Tittam, Agus Baluachan Moore de Imrory, Fine Council. Kea Valoge, Ken Fern Valoge. Hoshe Inishik Loch Garman. Shochwing O'Hare.
agus é búlta ar a ghólinge, díochsteach sa spás, a pléasca amach anis há Alex O'Neill. O'Neill Irene leis an sellh gáilte, brúta ar an taobh líne, agus thar leis an taobh líne, a náda leis an brat ag muir an líne, agus puck sleasa a bheith ann do Loch Garman. Annach chud glúiseacht a tarlú, ach súla Diarmaid Keo ar an líród, agus é díra a chur in áit des chun go bhaid sé gramú des. Well, níor fuair sé gramú rá yes ar deire hir, ach an slitar anis díorchós ar gór amach. Balúchan, clibbert is stocha de himróí, 6 7 8 a tacht isteach ar, 9 fián, ach fós ní sé dul an éonát. Dara power a díra gramúíon agus McBride, ach pléasca amach leis ar deire hir, agus puck séir a bheith ann ar deire hir. Dubh Loch Cliath, agus an é Murphy na Gibbons a hógaigé, Murphy á tacht chun é hógant, agus anna obair Loch Cliath son. Seans an isisicá, an bearna a bhéadú go dtí 5 fointe. Liam Murphy gan doubt a sé príomh néascar of Loch Cliath. 7 pointe aimse go dtí seo a siúd, agus seans aige a 8 pointe a chláirú inis, ach droch raimú agus é titim go countúrach a seach sa chúl, ach láha sábháilte an sonig James Taylor agus é bailú é go des got níor bhéon stróir is dócha. Seo chuing Loch Garman. Tríd na láha lo. Amig an fear ar an chluicheáin é bhfuil a trasan an chúl. Cian Malai. Líród ísisiil cho fada le Niall Murphy. Murphy á bhailú cos céimar heimpla air ach fear eile dúna isteach ar inis. Liam Murphy, an bheirt Murphy dul le córacle na chéile. Seo chuing inis Loch Garman, a tuairt faoin spruc ach a ríist ceann eile curtha múcha agus há sé iirecht curtha múis ag Loch Garman. Agus stocha droch chríoch leis an píos amach imirthe son a bhí acu. An a dí tarlún is os ar gór amach. Tá Josh Shield a fágat na Páirce. Is ní féile eiscin go díreach céthe dul isteach an Ionad siúd. Beidir go mbeidh iscuin gan tamil. Annach raimú san éire of Loch Cliath agus dente ag Alex O'Neill. Fear tháinig isteach an jobh. Seans inis ag Kevin Desmond. Desmond an Ionadaíag le haum. Agus anna rion fága go siúd ar an cléthe. Chá scór an isige le stig de dhéanúmid agus a gimmert go húnta chuir fad. Well, má ha Ionadaí chun a rion a chágant ar cléthe sin an slí a dhéanamh. Chá faointe a gaochan a súl tócha anna bhathige. Chuir sin na cosa síos a seach sa fód. Luas sé an cumán agus annach raing ar deire hir. Well, há ahrú eile a dhéanamh ar fear an Loch Garman, há Conal Clancy a fágat na Páirce agus isteach na áit siúd, há AJ Redmond a tacht isteach. Líród seolta fada. Loch Cliath a bhailú. Agus a chuir díorchaneis ón trótháin sé annach óháilt an son agus anna fís a skille ó Luke McDwyer. Luas foioi Luke agus níl éon cringas foioi Luke. Nú taobh hir de agus an ceann seolta ar dheis agus ar fór íle deir hir. Ach an réitor ará gur tógad an puck amach son ró bhar agus siar ríist leis níor sé réig bhí Ionadaí teacht chun Páirce agus an dara iirecht inis ag James Taylor. Puck amach ógant. Seo chuing Taylor. Puck amach mór. Imróirí bailú nuas ar chéileach, Loch Cliath go más an air agus há Mark Sweeney tacht amach leis. Sweeney ag éilú. Bear trúr mar heimplar, bhfuil luas aige chun éilú. Ó, anna fís a lábh seála Endo O'Donnell díoch fóing agus ar rion leis an slitar cháilt chomh fada le Mark Sweeney a ríist. Sweeney a luas go an cumán, thar a chólinn clé agus sin scór glóta. Anna scór an son. Ó Sweeney díoch fóing. Aichiad scór an léon jobh ach Ien O'Donnell go húntach chun an slitar a bhailú. Bhí sé roch, bhí an slitar taobh hiard nach raim ach bhailg sé agus thug sé den néascra agus scór anna bhrá ar deire ó Sweeney. Puck amach Garrett a Loch Garman, breúartha, chaíonn lo an pass a cháilt chomh fada le Cod. Cod ríist foioi bhrú ach denna roch an ceing.
bhalú a ríist ach a methe chun talún. Seo chuing McBride, Fáimhrú chomá, anna chud brú an dáarn. Bula an Sliotar trasna na Páirce. Sias an son le AJ Redmond. Anna Lewis ag Redmond, anna bhrásach fiachar. Líróid seolta ísleige, chofada le Sean O'Connor, Cosintseir chléin, ní léin rá os a chóramach, ach sé inis ag fear eile ach cosint den gíos goch a dhéanamh Loch Cliath, agus decrachtaí ag Loch Garman dolisteach, ní léin bearna os a góramach. Loch Cliath is a tachtamach leis, agus dera Loch Cliath, a mela an Poc Saor, Kevin Burke dera here, leis an Sliotar na lámh, anna chosint a ríist. Rial Redmond, hug Redmond pass ma, ach ní bhaíoch Loch Garman, ein bearna, I'm sure, dera here. Fi falla de imróí Garm gus bán os a góramach, agus Poc Saor dera Calísh, agus Eddie Gibbons inis. Era lína cúig bhéidir stahad hain, Poc Saor anna dhechar, ach chanig mé scóráil ceann mar seo an techan chata, dá bhrísin níomhach únarm, dá dionach sé an rud céine a ríist an sa hanneamh. Seo chuin Gibbons, ard, stach méile chúl agus, well, Cool tithe isteach as lámh an chúlbáire James Lawler dá bhrísin a héan scóráilta Gibbons ach botún lámh seála dera ní bheith Lawler sásta leis an ceann ach anis job mór le denmh ag Loch Garman. Bearna den 9 pointe anis idir na fórna agus decrachtaí acu. Seo chuin Loch Cliath ríist, Enda O'Donnell. Enda a casa, cosíocht yes, ach gramú bha I denmh tosathe Loch Garman. Seans inis ag Conor Mahoney. Caiise dul siar ní léon rá os a chóramach. Tá díar ceol ag mar spruc agus mar hacaíocht. Sias an líon le ceol agus é bailú ag an fear stig sin é Sean O'Connor. Decrachtaí go O'Connor tachtamach leis ach Irina Richie Lawler ag altar dera. Banville a lurg score dá hain. Banville a bhula anna ard agus Banville a score anna chraing chomá leis. Cúig pointe inis ag Banville agus well if you're dating tastá Loch Garman agus denta a captain agus canner na fórna Ross Banville and son agus inis an bearna íslethe gotí 8 pointe. Seo chuin Loch Cliath a heola isteach ach an ceann san methe thar an taobh líne agus beag Poc Slasa ag Loch Garman inis. Well, Tá Loch Cliath Tá tinne ar a gricin an sásta Ceatharlach. Tús splódracha cá. Tá gáinú mit déag caite ar an clog agus iad an mar a bhahasa agus sé sin an ciad scór a dhéimsigh Loch Garman sa Ceatharlach an son for Ross Banville second ó hin agus in anion sin ha Loch Cliath go maith an uachtar. Seo chuin Clibert inis an eiclis an taobh líne mar is minic a tharlóigh beidir go raibh sé thar an taobh líne nó beidir go mbeidh ar Sean Clear an Sliotar a chaimhaisteach a ríist. Ní bheith gá leis sin mar cosúil gúil den éigeanta teachtamach leis. Ní mar an glúiseach a going a thar dera here agus O'Donnell a gimmert cléthe úntacht donna earn. Power trabhach an ceang cosa maith ag siúd agus Sweeney inis a dtír éalú the count san tugad chomh fada ach blocáil má denta agus Andrew Dunphy a tháinig chun ceang an son. Ní chreide mé. Bhí an fear ón líne an lán chuilí tága an slíorfad sos na Páirce. Bhí sé díre a rion hain a chágan tar clár an scór. Ach dhéan sé go leor an son chun an Poc Saor a bheile agus seans first inis ag Liam Murphy a bheith ar a chaithúlacht leis an Poc Saor seo. Well, gan stróir bheith an son ag Murphy an ceann son a tharú. Tá 8 pointe ar an mlán scóráilte go dtí seo agus an bearna a ríist méadathe ige idir na fórna. Anna dí eile denta ag Loch Cliath ha Billy Ryan a tacht an Páirc agus a hiile anna dí agus stácha gach imróir táchtach an sa
Bhíon haimpel 7-8 déag testáil chun éon cluiche chríochnú go maith go háirthaigh le bhéil idir chan dé. Seo chuin Power. Power á heolaisteach. Loch Garman a gairí níos compórdach is níos compórdach de réir mar an cluiche chun ceang. Fós Loch Garman. Ach Éiríonn le Loch Garman ag ghearramach ar deire hir. Seo chuin Loch Garman agus chalístente an Fairlán chúil Sam Audsley agus beag seans inis acu ionsaí hasnú nó scóra im siú fiáin. Conal Clancy leis an iirecht seo. Agus puck má cho fada le Banville le casa agus má im sin sé an scór seo beag scór anmhrá ar fad aimse aige ach ní éiríonn leis an bhéid san dhéanamh agus 7 níirecht curtha ar mún is ag Loch Garman. Coola tastáilóthe in an áíire ach puck amach inis búilte Gibbons. An ard le Bert agus fearháin sínta. Tá an Loch Garman amach leis an slitter deire hir agus Anna Fowler an Leród an son há Darach McBride. Seo chuing Ian O'Hare. O'Hare dír éú agus é dulta chun talún. Seans inis ag Desmond an super sub. Loch Garman pléascann siad amach leis. Siarnis go dtí Kevin Burke. Agus Power duine obair bha, cosíocht bha ach an slitar caiilte aige agus Loch Garman inis. Loch Garman fós a dtíre an seileamh dhéanú. Níl sé ceachtar dó fós. Agus pass lábha cho fada le Luke Kavanagh. Áman is a Kavanagh cos céim agus nadidir thug sé céimena ach scuileann le réitheoir leis. Seileamh an Leróda anna háchtach do Loch Garman foiil láthair. Michael Conroy. Meala an puck séir stacha bheith ann do Loch Garman agus Banville Tráchtaireacht chun seo bhula or nó nadidir bhfuil na fear an taobhlín arális frachaisteach nó níl agus Banville a tacht siar inis agus an countá díorcha lár an lína 5 bhéidir seaca agus be míad ar tí breise isce golóchas tócha a 7 nua 10 catar an glog agus brehan sé inis ná an bhaig Banville an scóir seo chun an bearna a íslú. Cúnas going in sa I Páirc Chuilín agus sínte sios ar an slitter nó a croma sios ar an slitter agus ní chail an fear seo Pocanna Éirice go hátha níon an sé an jobh. sé scóir inis aim sé ag Banville an jobh ach ní smú obair fós le déanamh acu ach há an adóg séite ag an réitóir agus beag sos isce going in sa. Well, bhí Ceatharlach nó tríú chearú dheotha anna haimúla going in son. Tháinig Loch Garman pléasca amach agus gimmert a gléthe héanas tócha. Gimmert anna bha ar fad agus flurry de scóir na fuite acu. Agus inis há 8 buinte scarút na fórna. Loch Garman ar héana 4 Ag le ham bhí 9 buinte acu dá rís an há 8 scór so héana 5 aim sé Loch Garman inis. Agus sin annach chud scoráil le déanamh sa limistéir gardan son. Le sig de 5 nuamadí déag, 5 is dechar buchan ar sin agus níor bhacha rá scór aim sé Loch Garman agus sé Banville a scoráil an dácheann son. Ceanháin ón imirt, ceanháin ó fuc séir agus obair le déanamh Loch Garman cúla testálas tócha ach in cluiche Iomána dheoch éonar tarlú so ní dhearmid feic fós. Cúpla focail a gcónaí ag an breise isce sé an bountáiste a bháinna thugad sé dus na fórna se bíon seansacha aisteach lena ginnarí agus iad héna thocrú síos ach ní bríonn se go mád ag an 8 an fearna hábrúch an ceing so de Loch Garman nar has tréimh se in uachtarach go son. Ní charíonn an breise sa momentum dómh son ach neidir beidir gúil siad abí go leor ná gur sé stachartha agus go máda siad an cos ar an accelerator inis agus brúch an ceing nó cíimiid inis cad a thorláig.
An chuach a peocha suas an sa I barci Chuilín. Ha mis a gar níos fuair anyway hos an sa. Agus séad ó Dheisce Clé, ar chlé go deis go leis céil. Nu garú an tamar fad na Brit. A garú tro an tamar fad ach an Pocanach tóga agus an nimmer toraig nach óáil san air an son. Balthe ag Luke ar Richie Lawler an son. Agus san isis ag Loch Garman. Sean san isis ag Ian O'Hare. A count on a titim stach sa lapa an Chulbara ach sé balthe níos fear an tam seoge ná an count dernach. Glanan sé amach fada ach na cosan tóirí a freihamh agus a frach leis an count son. Dara Power or Dara here a bhaine. Desmond. Pass love amach, Haran Goling. Sias a stach godi McBride. Agus Murphy let's score and score on is score on. Score glóta an son ó Liam Murphy. Níor bhach le hecin again count on a bhóla ach bhfuil sé go crainge díocharn spot a dómh agus Loch Garman fós a tamáin chun ceann go maith. Lawler. Fada. Sias na Páirce. Loch Garman reached. Go maith again ag siad a dear piece of spás I'm shoe. Come on, I'll Luasca ag Loch Garman agus cosh came in a dar leis an réitor. Anna Haimúl. Ceap me hen gribh come on ord agus gribh Colíise an taobh ach ní mis a ha generatorcht ar an cléthe agus poc sé ar stach a bheith ann ar bhaile Loch Garman agus Ross Banville seas a Farran Council. Ceann Aniachar nish on Lína Cúig Véadars Seasca. Ceann Decker ach ní Decker galore don fear sa agus an ceann son seolta díorcharn spot a dubh ag Ross Banville. 7 pointe scoráilta go dtí seo aige agus a gimmert an a bha. Well Ross Banville sé ahar nó príomhide Bjanscoil Brother Christy Neve Padder agus be sé súil be sé sfiochan ar an cléir seo dócha agus sásta le taispánta son a bhach ach níos mú scór na fós le fáilte an fórin. Loch Garman an sí. Agus clibber tosna agus an slua a gairí níos irde dócha an sa ó heh fuamide agus poc séir eile bheith ann an isis dá Liam Murphy agus Tráchtaireacht chun ceann son a bhóla. Agus an slíotha sé siúd a gimmert an jobh ní chear go gurch sé seo stop leis. Agus an toile tug dóchan son ó mar fórne agus teirmún slitter agus réig chun an poc séir a thógant. Anna thóg le Liam Murphy an jobh an teachtan chatte gimmar sé sorch lethe. Sorch le haar fad bhí sé tógant na Pocanna Éirice. Scóráil sé 5 pointe in amláán in lá dernach. Ach díochnar bhíam á bhola chuann sé ceann son ar fóríl. 7 níocht an is curtha fóríl ag Loch Garman. Ach an is an Pocanach búlta go. Loch Garman. An airóig lo únsaí a hosnú. Nuail ní más féile le Loch Garman Ashley a bheith có. Seo chuin Loch Garman ríist sean san isis an Ionad an ceann son seolta ard agus an ceann son seolta ar fóríl ar deire here. Liam Donohoe an ceann son. Fear imríonn le Rahini. Loch Garman a ríist a buchan to slitter snare. Líród áling seolta stach cho fada le Alex O'Neill. Loch Garman, dír tacht amach leis. Mahony cosíocht fág, glúiseocht fáig ach an airóig leis an cosan tóran ceann a bhóchant ní dhénig. Seo chuing an isis Sean O'Connor. A dír éalú. Seo chuing Banville a tráach an ceing agus pass láb a tucha chofada le Sean O'Connor. O'Connor nish a géalú, Bert mór heimpler, pass clish to Haran Count, make chance ar chúl nish, ag Loch Garman, big a dying, anna chúl godó an son ag Loch Garman, agus iad harnáis go más dach sa chléthe nish, 5 pointe ní dada sin an Cléthe Iomána, agus anna scór godó, agus anna dí nish tacht chun Páirc. Well sé Ben Hines a yaimse an scór son, anna dí eile, agus na anna dí a denmh
A fágad éfacht mór an Cluiche ar an dáhéamh. Well, caithú banmhil a bholás an taction son a chrathú chus an mar haimpleir chéile Cormac pas das ar an ceann agus críocht an giad goch an son isteach sa chuinge ar bon. Agus inis an Cluiche an bearnad an Cluiche inis ís le go dtí 5 fáinte agus há seans inis ag Loch Garman freigra hart ar an cúil son. Loch Garman gúla mór búlta seans inis ag Alex O'Neill agus trogus cethir inis búla chéile seans inis ag Loch Garman ceann fada seolta síos an lína cé bhuaig sellh líróide an verticá búla an slitar cho cruigus gur féidir lo a chu deir hir sé Loch Garman a hagan amach leis. Seo chuing Richie Lawler luas lasrach ach sleauníonn sé agus tugann sé seanstas na cosantóirí tachtasteach ar. Trúr cethir cúigur séisir inis a ddíra an slitar bhalú. Loch Garman tacht amach leis ar deire Kevin Burke ach tinn sé hén go talún. Anna Iacharchtaí ag an dá an slitar bhalú a sé ag Loch Garman ar deire hir agus Tommy Canaan. Líró das mór fadach anna chosantó Loch Garman agus puck sé ar seach ar deire a bheith ann. Puck sé amach dar leis an réitóir. Dhearg sé an tro in a réise chur a lámh. Agus Loch Garman a tacht níos fearr isteach sa chléthe. Anna dí eile tarlú an sa. Fuing há Páirc Leathcheannais na tachtasteach agus a fágad na Páirce. Ní féad am iescin go dtíoch cétha ann foiil láthair. Ach annach chud ionadaithe ósáid ag an dá orn. Agus tuir sé na cosa is dócha. Agus an talamh níos buige is dócha cheire agus níos fuaire agus níos mú seans ar gortathe tarlú. Agus sé dara power á fágad na Páirce inis. Redmond leis an puck séir. Tuis isteach an béal an chúl ach níl deacrachtaí ag cosantóirí Loch Garman dailá leis an ceann son. Seolta fada inis. Seans ag Loch Garman ansaí a leanúnta roig agus é fós aá pass ar an ceann. Fós Loch Garman agus anna fest an son agus é tócha ag Alex O'Neill ar go leisce le Ross Banville ach ar deire hir há sé ag Loch Garman ríist agus iad a pléas gamach leis an ceann. Héan ag héan inis lár na Páirce. Seans ag Luke McDwyer an slitar bhalú agus denan sé an bhéadsan agus denan sé go maithe. Rochan sé chós ceing agus puck isteach puck séir meallta go siúd annach lúiseach do Loch Garman agus anna ragra an cúil déirnach an son. An Cluiche taobh suas inis ó chnicim ar an cúil déirnach an son. An dá éireann i méadú an ráta ibre is dócha thá agus déna caimhlint níos fearrta is dócha. Seo chuing anna dí eile a tachtasteach do Loch Garman há Páidí Bailey a tachtasteach nó Ciarán Foley go leis céil tachtasteach agus há sé siúd chun tríal airíon a chágan tar an Cluiche. Há Eddie Gibbons cúlbar of Loch Garman le héan a héan scóráilta go dtí seo. Scóramada aon chúlbar a aon lá. Agus é seo le stig den eile limistéir scórála. Gibbons á bhóla crying agus an action á dhéanamh Gibbons. Is fé le brethir an fearseach an scóráilt nar sé testáil. Héana dóis scóráilta an jobhaige. Lawler. Puck amach fada. Loch Garman bhalú. Gan stró. Sheer low inis go dtí McBride. McBride á heola fada. Cléhánach tras na Páirce. Cormac a stig agus Loch Garman a dtír éalú an airóig lo an scór seo aimsiú ag déna go daing agus scór anna bhrá ó Massey ar ó Liam Dunn of Loch Garman agus chiad scór an léon jobh. Anna scór ar fad. Fear an rion amant don a chlub féin Rahini agus na bearna méadtha go dtí 7 pointe aige agus anna scór go dó.
Well, we'll Ionad ag Loch Garman, we'll Aon Fragra có, seach bainte, rá chúla tastáil Pocanach mór mailte búlta acá. An ceann san titim isteach ach an dite sé seo go dtí cosantóirí Loch Cliath ríist. Céimi den isis. Loch Garman a Tráchtaireacht, Conal Clancy ach an puck séir tugad de Loch Cliath. Agus ceap me se go raibh stracha a dhéanamh den fearr a bhí an mun silh an líróide ach is puck séir amach a bheith ann agus Gibbons a tachtchan é hógant agus an réitóir a leabhartain isis le banistóir fuair Loch Garman sé mí hásta leis an son agus ní raibh sé héan sásta stocha leis an cinenne sé tachtús agus sé siúil síos an lína agus tachtústíonn seastáin. Gibbons, puck séir. Countá titim go countúach ach insa lapa ag an cúlbar an tamsa. James Lawler. Seansan isis ag Loch Garman an féadló. Fáilt réiglis agus an méid brú a Loch Cliath chur ortha. Anna Iacardómh fáilt réiglis an slitter. Agus iad an mun seileibh. Agus seansa ríist an isis ag Loch Cliath. Scór eile chláirú. Ón buc slasa. Cé go bhfuil sé sa chuaine. Ach, Darch McBride a Tráchtaireacht chun é a bhula. Agus well, má scóráil an Joan Illingson be sé ina ard scór ar fad ach ní bheadh sé first scóráil an cóinge mar sin stocha go leor gá sé pass. McBride chun sé tras na béal an chúla an áróig le cosantóir nó tosaí a bhailú is an cosantóir go bhfuil sé. Ach pass an son go dtís na tosaí. Dúirt na bhíon seileibh buaite go tugad thneis do Loch Cliath a choríist Loch Garman a teachtain isis. Seo chuin Conal Clancy. Tá teachta isteach sa chléthe le déanaí, chá seileibh fuite le déanaí aige. Ceann isis seolta isteach cho fada leis an fearr Ionad Glenn Murphy. Murphy a díre a bhailú ach deacrachtaí ag Murphy an bhéad san dhéanamh. Seo chuin inis Loch Garman agus Banville a Tráchtaireacht an ceáin. Ach a rís deacrachtaí ag siúd ag siar ach a takeíocht agus tonlach an aige. An áróig le éonrad ach nóthú as seo. Denna go daing. Agus anna fios a glúiseach do Loch Garman inis. Seansa cóthir scór agus nada bhfuil pí a dríochta tastáil ó Banville bhfuil se chun dul don cúl stocha go gatha sé faoin rás osach lethe. 7 pointe de bhearna agus troch an úmad caite ar an glog. Níl ráite ling fós cad é an amchóitimh gortathe. Ach, stocha go me sé mar haimpel ar gá númad nú mar sin de níor bhéon gortathe dá riire an sása Ceatharlach. An puck san tóca aige ach é stop ar an lína ar deire agus puck séir amach buaite ag Loch Cliath agus stop curtha leis an iirecht son ag cosantóirí Loch Cliath agus é sin denta anna bhacha. Agus caithe mé rá go bhfuil cosantóirí Loch Cliath i dtéanna go húntaach an sa go háir sa Ceatharlach níl foic a teachta ortha agus seans inis ag Gibbons an puck séir hógant agus ceann san a chathebh síos na Páirce. As cíimiid inis fuing go bhfuil Ionad atá lú Tá Ian O'Hare tacht an Páirc do Loch Cliath. Fear hosnig sa chuaine, fear bhí gimmert an tachan chatte a gcuine íháile bhí sé cabh iver 7 ach an tachan seo a sé stig sa chuaine Tás goil Don Levy treis teachtasteach agus tás nú. Agus a sé de fád treis cléí maithe immert an jobh agus be sé de sásta lena de spáinte sí. Loch Cliath, bailthe ag an Ionad. Kieran Foley. O'Donnell. Anna Fass. Anna chuachtar an pass son. Agus McBride á bhailú. Shearla McBride go dtí Páirc Leathcheannais. Leathcheannais a lurg scór. An áróig le Leathcheannais scór a gáilt. Denna go daing. Aichiad scór an lein bhaim sé Leathcheannais agus Loch Cliath. Dír chustig sa chuig go gír an isis agus siad a Tráchtaireacht an ceann go maith. 8 pointas garút na fórna. Drochadón úmad catar an glog. Nádar an sin Cíimiid an isis. Bhfuil Ionad gur féidir Loch Garman dhéanamh. Líróid fada an isis. Seileibh líróide anna háchtach tómh. Ach deacrachtaí acu agus Loch Cliath go maith an uachtar a ríist agus siad a passáil líróide haimpel an isis go craing.
Loch Cliath. Chahabh Trasna na Páirc. Seansan is tugtha go to Loch Garman agus ceann mór mailteach a bhóla isteach. Berta Stéigach, Cúl Bára, Eddie Gibbons a feitheamh go fáinach leis an ceann sanna agus é titim díorcha isteach na lapa. Seo chuin Loch Cliath a gobar trí na línta agus luas fuha chumá. An lán chúl a pléas gamach leis. Andrew Dunphy. Dunphy cho fada le Levy. Agus há Levy treis pís a spás aimimsú ach blokáil dasdenta ó iver seacht agus puck séir stach búte ag Loch Cliath deire hir. Dar leis an réitóir agus seansachá a ríist an beardú a bhéadú agus brúchan caing le náifhainte há Liam Murphy a tacht chun é bhóla agus Liam Murphy há gimmert anmh agadí seo há siad ar fád gimmert go agadí seo ach go háir sa Ceatharlach há 9 bhainte fuitige seans ge hanis 10 bhainte agus iver níos néta stócha scoráil a chur ar telly héin. Agus níl marrán decrachtaí ag Murphy an bhéid san dhéanamh 10 bainte níos scoráilta neomhaige 9 bainte idir na fórne agus sa stólam ghfuil Páirc Loch Garman seinte an sa I Páirc Chuilín. Loch Cliath pass on le road go crying more heimpel. Búlta cho fada leis an co-imróir an son Ciarán Foley bhí ann ach deire hir buas nasta dubh Loch Cliath 9 bainte de Araspar idir na fórne. Jimmer Loch Garman go maith sa Ceatharlach ach sa Ceatharlach siad Loch Cliath bhí go maith an uachtar a trabha go maith an ceang agus gan doubt be siad son a súil go mór le Leathcheannais Laighean agus imráféis sin an son go luach agus sin scór lán amas ach Leathcheannais ar Leathcheannais eile ná galamh nád an naidjug cail chuinnig héna héinjug agus an bua an son ag fern na galamh dá bhrísin is siad an galamh agus Loch Cliath imráig ag Leathcheannais Laighean agus be mit a Craobh an ceann son agus mit a súil go mór leis an cléthe son. Well, cheap mé go raibh tuisbántas anna bhá mar dúirt mé ag Loch Cliath buas nasta cá iad sásta ceart leis an ceann son agus míad a chur críochan sa le cuasaí is dócha slánlinge ó Páirc Chuilín sin scór deir go bhí going ná balla á Cliath héna naidjug Loch Garman héna de. Slán go fáil. Murphy inis a tachta dír a rístar treis tá an ciad foc a bhuachant a lurg pís a spáis ag geúan a chéile Cormac agus a goscail chlár an scór an son de Loch Cliath. Scór amháin in isis an lár. Anna ober trí na láh á dhéanamhcág. Seans inis ag an fear lár Páirc a scór a chlárú agus an count son seolta crying ag siúd agus an na fear anna de Loch Garman seans ag Ryan a heola trasna béal a chúl. Murphy inis. The dír éilú ó hrúr Irene leis an Comanna Luasca haar an ggóling clé agus haar an trasna ar deire hir. Seo chuin Conor Mahoney. Mahoney trabhach an ceang a Luasca leis an taobh clé agus crying an son ó Conor Mahoney. Scór an a bhrá ag siúd. Seo chuin Conor Mahoney. Mahoney trabhach an ceang a Luasca leis an taobh clé agus crying an son ó Conor Mahoney. Scór an a bhrá ag siúd. James Byrne. Loch Garman inis ar nón agus pís a spás ar an Cleaháin Howell. Seans ag David Codden counts á bhuachant, it counts á bhóla agus denan sé an action godáing an drábhhuile bheann is drábhhuile bheann agus é seo titim díorchasteach a lapa an fear nón sí. Seans inis ag Loch Garman agus dúnaisteach ar chúlach flict an giad scochtanta ag Tommy Canal. Trí hochtjug go dtí trí a héindiag am líana fuair sé leach na himmartha ach an count son dulta haar an trasnán ar deire hir hon sé amach a ríist better than power. A sé trabha tríd an lár Bert a dúna síos ar an airóig leis scór aimimsú. Ní enig. Agus bhí sé ar lechuis agus níor bhfuil sé go sós go deas ag Diarmuid O'Keefe or go leisce ag Don Levy. Levy leis an iirecht. Levy á bhóla go crying agus scór eile fuite ag an airóig le Mahoney a bheith crying an posta an cúla búlta ríiste agus an count on a titim ó scór an fear stig seans an isis ar scór ag Loch Garman agus an action denta cá Piocha go deas an son ag Conor Mahoney. Haar an ceann. Sean O'Connor, Lewis Lastrach fai siúd, seans an isise siúd ag ar scór, ach níl an scór aimse ag Murphy tuairt faoin spruc, ach ní hain sé fada galore inis, agus Alex O'Neill le naichiad Gramúd an Slither. Seans ar chúl inis ag Loch Cliath, ach cosint den géad scoch a ríist. Agus na cosintóirí a fada díriú isteach ar an Slither. Ach ar deire hir, Murphy leis an iirecht, Murphy leis an scór, le goichan
Ní dhéanann sé mar an cíal. Seo chuing Murphy leis an iireacht agus Murphy leis an scór. Sé scóranis ag Murphy. Gimmert an bhagad í seo. Seolta isteach fada. Loch Garman ar nún sí. An Airoglo scórach láú as an bhéad son. Denig agus denig godaing. Scór an bhrá ag first seo an éair. A cha seansan is aige. Tuairt faoin spruc agus ní chuann sé isteach ná amach ar néascare Liam Power ar Liam Murphy. Ach níl sé crying. I prebe de láh an cosantóra agus de chamáin an cúlbára. Seansan is ag Loch Garman ach an count an seolta ar chlé agus ar fóríl. Banville gan mar an stróir leis an count son agus é seolta crying ar an Trasnoir. McDwyer Lewis Lasser chuoi McDwyer agus é dúna stachar chúl. Seansan is ag Darch McBride agus é treo trín láir. Tuairt faoin spruc ach sábháil den giad scoch a stig ag James Law. Darch McBride dúna stachar chúl. Cosantóir tachtamach an búleis. Tuairt faoi chúl ach a ríist sábháilt den giad scoch James Lawler agus é dul hairn. Murphy, Plas Cliste, ach ní roch listeach, Trasan Cool, Seans ríist ag Blá Clia, an anna dí inis, Lenachiad iirecht an Leighean Jobh, sinna Kevin Desmond, Honish Liam Murphy, and Vert Murphy dul a córacle na chéile. Seo chuing inis, Loch Garman, a tuairt faoin spruc ach a ríist, ceann eile curtha múacha, agus denta ag Alex O'Neill, fear tháinig isteach an Jobh, Seans inis ag Kevin Desmond, Desmond an anna dí ag le haum. Agus anna rion fág a siúd ar an clé. Agus a rion leis an slitar cháil cho fada le Mark Sweeney a ríist. Sweeney a luasca an cumán. Har a chólinn clé. Agus sin scór glóta. Anna scór an son. Seo chuin Gibbons. Ard. Stach meile chúl agus. Well. Cúl tithe isteach as láh an chúlbáir. Banville. Banville a lurg scór dá hain. Banville a bhula anna ard agus Banville a scór anna chraing chamá leis. Well, gan stróir behan son ag Murphy an count son a Harú. Puck má cho fada le Banville. Banville a casa agus má im sin sé an scór seo. Big scór anna bhrá ar fad aim sé aige. Ach ní éiríonn leis an féid. Agus sínta sios ar an slitter nó a croma sios ar an slitter. Agus ní chail an fear seo Pocanna Éirice go hátha níon an sin. A garthú trón tamar fad ach an puck amach tóga agus an immertar raig anna gháil san air an son. Balthe ag Luke ar stach gotí McBride. Agus Murphy le scór an scór hán is scór hán. Scór glóta an son ó lína. Cúig bhéadar seasca. Count Decker ach ní Decker golóir an fear sá. Agus an count son seolta díorchar an spot a dubh ag Ross Banville. Cho fada le Sean O'Connor. O'Connor nish a géalú. Bert mór heimpler. Pass Clish to Herring Count. Meg chance ar chúl nish. Ag Loch Garman. Beg a dying. Anna chúl godó an son ag Loch Garman. Seo le stig den eile imisteir scórála. Gibbons. Gibbons a bhula crying. Agus an action á dhéanamh Gibbons na Páirc a córach a stig. Agus Blá Clia a dtír éalú. An Airóig gló. An scór seo I'm siú. Ag dénig a dying. Agus scór anna bhrá ó Massey. Á Newmad. Nú mar sin de. Níor bhéon gorta dar ire an sása dar lech. An puck san tóca aige. Ach é stop ar an lína ar deire. Agus puck séir amach. Búteag Blá Clia. Agus McBride á bhalú. Siar le McBride go dtí Páirc Leathcheannais. Leathcheannais a lurg scór. An Airóig le Leathcheannais scór a gáilt. Dénig a dying.